Hadin balami kajing ujor, halor kajing persyang banle jubor da USP, bat kibor pulit ka East Khasi Hills District, banpen kit jubor ya kong bindas im, kat bakarang yat kajing yaki syatngan hakaja ka penyeng kali ha Additional Secretariat, nakali ang Kamighalaya Human Rights Commission MHRC, kalapan mi ika hukum ban khot hajir ya Superintendent of Police, Urituraj Ravi, hakmat ka commission, hashwa ka arpo tarik ujiliw, arhajar arpusaw. Syuk-syuk kakerwo na ka MHRC, kalapan ru ika kaipot ka babanya abha, na ka Director General of Police ka Jilla Meghalaya, halor ka ni ka jingja, balale don borda ki pulit, persya ika kong bindas.